Diama, reka nkwifuriza igitondo cy'umugisha. Urakaza neza nanone ku muryango wa Sport ya YouTube kugeza amakuru ya siporo umunota ku munota na makuru meza kandi agezwe. Icyo nakubwira wahisemo neza. Amakuru yo ni menshi cyane, many updates. Uyu munsi turahera mu bita Maxence Lacroix, ikipe ya Chelsea nubwo yamaze gusinyisha uwo bita Morgan Rogers, ariko ntirahagarara muri buri sector igomba kugenda igira ikikora. Irifuza aba defenseur babiri mu gihe harabaza kuba baba basohotse. Ndaza kuyagucira cyane kandi ndaza kukubwira ko bita Iliman Ndiaye kuva mu muryango w'ikipe ya Everton. Manchester United ngo yatangiye kuba yamurebaho akoroshye imuteraho akajisho, aho ndaza kuhakuvira nkwerekeza ku mukinnyi bita Alejandro Obaston kuva mu muryango w'ikipe ya Inter Milan yerekeza muri Saudi Arabia. Ese bimeze gute? Ese amakuru yo ni mamo amwe n'ayandi yose? Ndagusaba gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere, gusharinga, kulayikinga. Igitekerezo cyawe ni ingabo ikomeye kuri no channel ya Sport ya YouTube. Ikindi gusaba kureba ikiganiro kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma kugira ngo hatagira n'akadomo kagucikwa. Reka rero kwanzike, reka tuyahere mu muryango w'ikipe ya Aston Villa. Ruka Adin yamaze kuba yemeranya n'ikipe ya Paris Saint-Germain kuyijoininga imyaka 3, hariho n'umwaka w'inyongera, ubwo ni imyaka 4 hariho n'uwo w'inyongera. Umuryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain wamaze kuba umwemera ko bagomba gukorana mu mwaka utaha w'imikino. Numero 3 mwiza wagize irushanwa ryiza ry'igikombe cy'isi, ikipe ya Paris Saint-Germain rero ihitimo bonamo umusimbura mwiza wa Nuno Mendes, kandi Nuno Mendes kubera ko kugenda agira ibibazo by'imvune cyane cyangwa se kugenda umubiri utari kugenda umwangira bijyanye n'imikino myinshi amaze gukina. Ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kuba ivuga ko uyu Ruka Adin kuva mu muryango w'ikipe ya Aston Villa bagomba kuba bamusinyisha uyu mugabo agata joining ikipe ya Paris Saint-Germain avuye mu muryango w'ikipe ya Aston Villa kugeza kuri izi saha kandi cyane. Ikindi kintu gikomeye cyane, Morgan Rogers yamaze kuba asinyira ikipe ya Chelsea miliyoni 117 z'amapaundi ndetse nta ma-add-ons arimo. Nayo mafaranga myaka 6 ndetse n'umwaka w'inyongera kugeza 2032, ariko hariho n'umwaka w'inyongera ugeze 2033. Hijack komeye cyane rero Arsenal yayikozwe cyane. Uyu mugabo yamaze kuba atsinda ibizami by'ubuzima neza. Ubu kugeza kuri saha Morgan Rogers ni umukinnyi wamaze kuba joininga ikipe ya Chelsea The Blues kugeza kuri izi isaha. Reka rero twihuse cyane mu muryango w'ikipe ya Chelsea tugikomezamo cyane nuko itigeze hagarara nyuma yo gusinyisha Morgan Rogers, bamwita Maxence Lacroix. Twagiye tubakorera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kuyu mugabo w'imyaka 26 kuva mu muryango w'ikipe ya Crystal Palace. Crystal Palace kugeza kuri isa twagiye tubabwira ko iri gushaka ko bashyiramo umukinnyi bagatanga miliyoni 60 cyangwa se 55. Biraza guterwa n'ibiganiro gusa kugeza kuri isa ikipe ya Chelsea yamaze kuba yemeza ko igomba kuba iganira n'ikipe ya Crystal Palace, nubwo Crystal Palace ikomeza kugenda igaragaza ko ishaka umusimbura mbere yo kurekura Maxence Lacroix. Ikindi kandi Maxence Lacroix kugeza kuri isa ibiganiro hagati y'umukinnyi n'ikipe ya Chelsea byo byamaze kuba birangira, nubwo harandi makipe yaratangiye kugenda yinjiramo nka Arsenal n'andi agiye atandukanye, ariko Maxence Lacroix yamaze kuba abimakinga clear avuga ko arifuza kujoininga ikipe ya Chelsea Stamford Bridge ndetse no kujoininga uwo bita Xabi Alonso. Xabi Alonso yakomeje kugenda ashyiramo akaboko ke nk'umu manager w'ikipe ya Chelsea kugeza kuri saha yemeza ko uwo bita Maxence Lacroix agomba kumubona. Rero ibiganiro uwo bita Maxence Lacroix yanze kongera amasezerano mu muryango w'ikipe ya Crystal Palace. Ibi rero byorohereje ikipe ya Chelsea kuba yamubona, kandi nawe ubwe yamaze kubabwira ikipe ya Chelsea ko yifuza kuyijoininga nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira. Ni nayo mpamvu kugeza kuri izi saha rero ngo ibiganiro bigeze kuri stage za nyuma na amafaranga cyangwa se fee hagati y'ikipe ya Crystal Palace ndetse n'ikipe ya Chelsea bari kuganira kugira ngo ibiganiro bigende birangira. Ikindi kandi gikomeye cyane nuko Maxence Lacroix ngo amafaranga agomba kumutangwaho ikipe ya Chelsea kugenda iyasatira yegera, kubera kugeza kuri saha Crystal Palace irifuza miliyoni 60, ariko Chelsea yo yamaze kuba igera mu mafaranga yi around miliyoni 55 ndetse na 50 kugira ngo barebe ko babona uyu mukinnyi. Rero ibiganiro bisigaye hagati ya Crystal Palace n'ikipe ya Chelsea kubijyanye n'amafaranga agomba kubona, niba bari buyishyire mu mafaranga afatika ko kanya ahitarangira cyangwa se niba bari gushyiramo amadons. Gusa Chelsea yo ngo iteganyijwe ko muri iyi minsi igera kuri 2 iri buze kuba imaze kwemeza ko igomba gutanga amafaranga Crystal Palace iri kwifuza mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo urumva ko bashobora kubishyiramo harimo n'ama-add-ons, bashobora kuyashyiramo ariko bakwishyura byose hamwe. Biraza guterwa n'icyo bari bwumvikana hagati ya Crystal Palace n'ikipe ya Chelsea kugira ngo Maxence Lacroix
ikipe ya Chelsea kwifuza cyane nk'umudefanseri ibonamo ubunararibonye bwa Premier League, ubunararibonye nk'umukinnyi ugeze mu cyagiye cyo gukina umupira ndetse no gutwara ibikombe, ndetse n'umudefanseri ugira consistency ndetse no kutavunagurika bya buri munsi. Ikipe ya Chelsea ibonamo ko agomba akwita ayijoininga kandi akaza kuba yayifasha. No kuvuga ngo ingaruka biri buze kuzana nuko uwo bita Trevoh Chalobah bigomba kwita birangira asohotse agiye hagati ya Como n'iri hejuru cyane, Inter Milan irimo gakeya. Ikindi kandi biraza gutuma abakinnyi nk'aba Fofana baribuze kugira competition zitangaje mu muryango w'ikipe ya Chelsea, kubera ko biraza gutezamo competition iteye ubwoba, kubera ko Maxence Lacroix ni umukinnyi ugomba kujoininga mu ikipe ya Chelsea, ariko yemezwe ko cyangwa se agaragarizwa ko agomba kubona umwanya munini wo gukina. Rero bibi ngibi biribuze gutuma abakinnyi b'ikipe ya Chelsea baribuze kugira competition mu bwugarizi kugeza kuri izi saa. Rero Maxence Lacroix n'ikipe ya Crystal Palace n'ikipe ya Chelsea ibiganiro ngo bigeze kuri stage ya nyuma nk'uko tubitangarizwa na Fabrizio Romano ndetse na The Athletics, kugira ngo abashe kuba yava mu muryango w'ikipe ya Crystal Palace ajoininge ikipe ya Chelsea de Bros. Mu muryango w'ikipe ya Manchester United no kuvuga kugeza kuri izi saha umukinnyi uri kuvugwamo cyane ni Ilian Ndiaye. Uyu mukinnyi arimo aravugwamo cyane w'ikipe ya Everton, umukinnyi w'imyaka 26 w'ikipe ya Senegal, ariko nanone ikipe ya Manchester United ngo iraza kuba itangira ibiganiro ari uko bamenye ahazaza ha Marcus Rashford. Bimeze gute? Marcus Rashford ni umukinnyi Manchester United Michael Carrick yifuje kuba yagumana muri abakinnyi agomba kuzakoresha mu mwaka utaha w'imikino. Ni umukinnyi wamaze kuba we na kampu ye bamwemerera ko bakorana bahereye no muri pre-season, ariko nanone haracyari amahirwe avuga ko Marcus Rashford yagize ikipe nini cyane iza igatanga iyo bita bid iryoshye cyane cyangwa se proposal nziza cyane, Marcus Rashford birashoboka ko yasohoka. No kuvuga ngo rero ikipe ya Manchester United yari ifite kuri shortlist yayo Iliman Ndiaye kuva mu ikipe ya Aston Villa ndetse no bita Crescencio Samavire, mu gihe cyose transfer ya Marcus Rashford ihindutse akaba yasohoka mu muryango w'ikipe ya Manchester United hagize ikipe nini iza kumutanga iyo bita bid cyangwa se igatanga proposal akaba yasohoka. Ariko nanone mu gihe cyose Marcus Rashford ari buze kwemera gutuza agakorana no muryango w'ikipe ya Manchester United nk'umukinnyi ugomba kuzaba ari hariya, dore ko afite amasezerano ageze 28. Ikipe ya Manchester United irakomeza iri kordi kuri izi transferi zo bita Iliman Ndiaye kuva mu muryango w'ikipe ya Senegal ndetse no bita Crescencio Samavire imyaka 25 kuva mu muryango w'ikipe ya Ubuholandi ndetse na West Ham yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Gusa Crescencio Samavire ikipe ya Roma iyo yacanye umuriro irimo irageza kureba ko yamubona, kubera ko Garnacho kuva mu muryango w'ikipe ya Chelsea byakomeje kugenda bigorana cyane n'ibirarangira. No kuvuga ngo rero Manchester United Iliman Ndiaye iramwappreciatinga, iramubonamo nk'umukinnyi mwiza uri ku rwego rwiza, umukinnyi watanga umusaruro muri iki kiragano cya Michael Carrick, ariko nanone ikazaba izinjira muri iyi deal cyangwa se izajya gutanga ubusabe mu muryango w'ikipe ya Everton ari uko Rashford bimaze kuba bigenda bijya ku mugaragaro yuko agiye gusohoka. Rero ikipe ya Everton nayo ubwayo ngo ntibona uyu mukinnyi bita Iliman Ndiaye ibasha kuba iyamurekura kandi cyane. Gusa muri transfer birashoboka iyo batanze amafaranga aryoshye ikipe yifuza, ibi ngibi birarangira umukinnyi agasohoka kandi cyane. Dusoza rero reka dusoreze kuri transfer yo bita Alejandro Baston. Alejandro Baston ni umudefenseur umaze kuri iri soko byahereye muri Barcelona birakora pusinga bijya mu yandi makipe agiye atandukanye mu Bwongereza biraceceka, ariko kugeza kuri saha ngo noneho ikipe ya Real Madrid nayo ikomeje kugenda ireba ko byakunda. Gusa nayo nta mahirwe menshi ahari cyane, kubera ko uyu mukinnyi Alejandro Baston yakomeje kugaragaza ko identite ye imikinire ye ntabwo ihora n'ikipe ya Real Madrid, ari nayo mpamvu yakomeje kugenda atifuza kuba yajoininga Real Madrid. Aka kanya rero ngo yishimiye kuguma mu muryango w'ikipe ya Inter Milan, ngo yishimiye gukorana na Inter Milan nubwo afite n'ibibazo byo hanze. Hari inkiko ziri kugenda zimukurikirana nubwo wenda bataramurega, ariko harimo biramukurikirana cyane hanze y'ikibuga. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo Alejandro Baston hari amakuru yari yagiye azamuka cyane yuko uwo bita Inzaghi Simone umutoza w'ikipe ya El Hilal muri Saudi Arabia Pro
yaje kuba abwira ikipe ya Inter Milan ko yifuza Leandro Bastoni. Gusa umukinnyi Leandro Bastoni w'imyaka 26 ngo ntago yifuza kuba yajoininga Saudi Arabia Pro, arakifuza gukina ku mugabane uburani. Nayo mpamvu mu gihe cyose atabonye ikipe ihuza na identite ye ngo yifuza kuba yaguma mu muryango w'ikipe ya Inter Milan, ngo kandi Inter Milan ngo iri kwifuza kuba yamukubita amasezerano mashyashya vuba ngaha mu gihe cyose iri buze kuba ihuje ibiganiro n'uyu mugabo wita Leandro Bastoni. Gusa ibiganiro bari muri kumva biri kuvuga kuri El Hilal ndetse na Leandro Bastoni nabihari umukinnyi we ntiyifuza kujoininga Saudi Arabia Pro, nubwo Simone Inzaghi afitanye umubano mwiza n'uwo bita Leandro Bastoni, ariko Leandro Bastoni ntago yibona nk'umukinnyi ugomba kujya gukina muri ya shampiyona ya Saudi Arabia Pro kugeza kuri izi saha. Reka rero ngushimire cyane, gusa icyo nagusaba ni gukora subscribe, gusharinga, kulikinga, ikindi kandi gutanga igitekerezo cyawe kuri Dako Sport Hub YouTube tubwira ukibona twakongeramo. Ikindi kandi ndakwibutsa ko ni Dako n'umuhondo mwigi merikiri muri bombe diama. Mobile Watch Football is always my life, na Dako na Ruhago. Icyo nakubwira nuko ibiganiro bya sport byo nakagaruka. Ndagushimira, Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.